Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Saycholahi Choacuat Cosquitzin, Ninkela Kulbal Sahu, Jigreheb Likakangel, Solok Salisantilhu. Chiruli Hunk Amokain, Yokochis Sahobresingil Ruli Katsolbal, Utyokochich Hultikankil, Li Barquash Katsolakwichiruli Shamana in Salikak Angela in Solok Salisantilhu, Chirish, Li Rahok, Ho lists Aklohikru, Li Chakrab. Liqa versículo nakataw sa lihu Romanos capítulo 13 versículo 8. Maka as rikin anihak. Kahakwi lishra bale rip cheribilerip. Shbanak ani nashrali rasritzin nashbanuchit akali nashye li chakrab. Lisantilhu nakoshkam sa lihu Mateo capítulo 25 ut versículo 40 ut li rey tishye reheb. Relikchiyal ni yere hoch inal ho animal shebanu chak reheb linkok itzinain ashal kokeb kwela in shebanu chak lishrab aleb liqas liqitzin ha an shrab alakwi liqagwa Dios ha likyo chishcholo bangil chiquli versículo in arakhru li khwal akhil ru li kwang khonelik saliqam shrab aleb liqas qitzin ko shlak chirisheb nabaleb likomon likyo kep chisachk akhileb rushten enkil madekwanak naqaye Cha'ach chokwe shbanak inkanin atinak manak cha'ach chokwe inkanin ruan shbanunkil khunak reblik angelain moko usinta chi shbedisinkil khunak lichut manak chi atinak sashtian qeblik komon manak kachikru linaqaye naqinkano koruan chi shbanunkil abanan qabyak karu kishchele qaqwa Dios relaj Moisés la in tin ochbenin qaqwe uttatinke chi hilank hayna qatawsalihu Éxodo 33:14 Utaranahkui salihu Éxodo capítulo 3, versículo 32, versículo 12, Nashye, kichak li Dios utkishiere, la in kwankinakwikin, uthainak retalil nak la in shintaklan kakwe, akakshakwisi chak lindenamit, aran Egypt, te lokoni ku sashben litzul hain. Li atina in kishkul liqawa Moisés, rikin liqagwa Dios, naktohmahi aknike el chak lishtenamit, aran salitenamit Egypt. Utain hun li etalil likitsaklok tsakalru khokishye liqagwa Dios re lishchechi liqagwa Dios likishkere laj Moisés qeaqwi anaqkwan re chishkhunil linak angelak chiruli nimakwal Dios re naqtashik chishten ankile likwankep sa railal li raub de simbileb kho naqshe kwan chaqlishtenamit liqagwa Dios rubel shkwangila leb laj Egypt naqraub de simbileb chaq Abanan kwan khunchik lina leb li akhela khwiru naqtaqa nawhaan naqsashraqik liqagwa Dios naqtaraqoq atin sashben chishkhuni li ruchichoch narajnashche sashbeneb chishkhuni leb li poyenam tishkhachebru khonashche li hu Mateo 25:31 ut 32 naqtaqulung chaqlik aholbeh salishnimal shloqal rochbe naqeb chaq chishkhuni leb lish angel toha naqtaq okhlaq salishloq laq qoharibal chishkhuni leb li tanamit telakhe chutubaq chiru ut tarisi li khunchol sashtian qeb li khuncholchik kho laq alenel ketomq narisiye li karner sashtian qeb li chibat haine koshk am gojik shkhultikangil chanru naqsashtaqiq li qaqwa Dios tokhretal tishkhachebru li gwibchu chipoyenam Eblishe pabank, eblishe abink, eblishe shtial eblishe bilshbanu mep, eblishe shok chishkhuni li chakrab li qaqwa Dios ut lima ka keraqwi chishkhuni lan naraqbi nashye naqmoko kahta kwili qabanu hom ukijokinta chishye balaq maka eli babal relik chiyal naqli chakrab ut li babal akhele rusa li qakulbal habanan li qabanu hom akhwi akhel akhwi rakhru naqcha bilaq utshkut besinkilish rahom likineb li khunkhun reheb li qabanu hom sashtian qeb li kwankeb sa railal manaq eb li kwankeb sa rakhbalu khun reheb li naleb li shqatsol anaq sashtsaqo bresinkil ruchish khunil li shaqrab li qaqwa Dios naraqnashche naqla oto rahoq chitsaqal reru maqachik likaru ta kanaqe kaqchik roy beninkil naqli qaqwa Dios tol el qreqa shokbal maykanash kesh saylach olain chan rakhru naqtaqatsaqo bresiru li shaqrab li qaqwa Dios sashbanun gileb li khunkhun chik angelain shotsolo kakwi chirish chanru naqli shaqrab li qaqwa Dios ha khul li sumkwank li kishkohob li kineb li poyenam ut li qaqwa Dios li shaqrab li qaqwa Dios tsaqale breru tikebru ut sant halina kutukre li shrahom li qaqwa Dios chirueb li juntesal la in li qaqwa la Dios chan li hu Éxodo 22
Karuna rach nashche haan narach nakliqakuanjik, junajaq, utjunnaqiqaq rikin liqakua Dios, jukebajkui rikineble juntesal. Shqatzol naklikaibe reheb lishbenileb lishchaqrab liqakua Dios, lishqabi salihu Éxodo 21 toj, sali versículo 17, neke atinak chirish lishraba liqakua Dios, uteblikwaqiibchik, neke atinak chirish lishraba leb liqas liqizin. Abanal shqatzol ajkui, naqsashraba leb liqas liqizin, naqarrah kui liqakua Dios, lishchaqrab liqakua Dios, nashtaw lishtzaqlojikru sa lirahok. Hokan biat kwaskuitzin, hanta shaqain likaush likhunilik chikwan saliqam saliqachol, shraba leb liqas liqitzin, shnawbal naqrikina in, yoko chishokbal lishchaqrab liqakua Dios. Ikata shaqtot aneq sa shpa bankil, naqmaga chikaj lishchaqrab liqakua Dios. Shqil naq liqakua Jesus kikulun shkoho bankil lishchaqrab sa shnaaj. Hokanak naqanaw naqlishrahom liqakua Dios, ut lishchaqrab liqakua Dios, hanli naqberesin kre chishjunil lichoshach'och, ut sashpen lirahok kohkokeb lichaqrabain. Badyoshakwe naqshinaguch binichiru lihun kamokain saliqak angel solok salisantilhu, ut chiru lishamana inaqkwi, la isaralux ut kwili Dios hokanaraj taqabiqib sa junchik liqak angel.